Halo teman-teman, kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau berburu apa ya teman-teman? Ikutin terus yuk video kali ini teman-teman. Ada bus tayo teman-teman. Wow, besar sekali bus tayo teman-teman. Kita kumpulin sini ya teman-teman ya. Kita cari lagi yuk. Weh. Widih, mobil molen teman-teman, nyangkut di pohon. Mobil molen, keren, hebat amat ya. Kita kumpulin sini ya teman-teman ya. Kita cari lagi yuk. Apa ya? Kita cari yuk. Apa itu teman-teman? Wih, pop it, putri salju teman-teman. Wih, mantap. Kita kumpulin sini ya teman-teman ya. Kita cari lagi yuk. Cari yuk. Mana ya teman-teman ya? Mana ya? Ada ondel-ondel teman-teman. Ondel-ondel nyangkut di pohon teman-teman. Wih, keren amat ya. Ada 2 ondel-ondelnya. Kita kumpulin sini ya teman-teman ya. Wih, keren. Kita cari lagi yuk teman-teman. Di mana ya? Kita cari yuk. Wih. Ada boneka Pikachu teman-teman. Wow, boneka Pikachu ternyata. Wih, kita kumpulin sini ya teman-teman ya. Yuk kita kumpulin yuk teman-teman. Biar banyak. Kita berburu apa ya? Lagi ya. Kita cari yuk. Widih. Ada pop it kupu-kupu. Ada pop it katak. Wow, lucu sekali. Wih, keren. Kita kumpulin lagi ya teman-teman ya. Sini. Wih, kita cari lagi yuk. Kita cari lagi yuk teman-teman. Di mana ya? Wih. Apa itu? Wih, boneka Squid Game lagi teman-teman. Ada 2. Wow. Kita ambil ya teman-teman ya. Wih, keren ini. Kita kumpulin sini ya teman-teman. Wih, mantap. Ada 2. Wah, kita cari lagi yuk. Kita cari lagi yuk. Widih. Apa ini? Boneka Squid Game lagi teman-teman. Boneka Squid Game. Wow. Kita kumpulin lagi sini teman-teman. Kita cari lagi yuk. Ada lagi nggak ya teman-teman? Wih, apa tuh? Wih, apa ini teman-teman? Wih, Upin Ipin teman-teman. Wih, Upin Ipin ternyata. Wow, mantep. Kita kumpulin sini ya teman-teman ya. Wih, udah banyak teman-teman kali ini berburunya. Banyak sekali ya. Wow. Oke, kali ini udah dulu ya teman-teman ya. Dah.